Aner malakan yam kan nasin kontin baro chimu bajaling. Akajan gwas me le rabanaling, aler me shalat ro shalat Ramadan en la cour ke by president Dr. Waniga right down in Chalat, ke kui kum ka South Sudan again down banalat. Shalado en South Sudan a chetiang ke corruption. Bana jokula linka lo da ko do badan ci jalat ke ja gorono jin bi ñu ak nasun ko ken kan no be jin bobu jon kel ken online TV ko bu leer ko no ba no ka bi ken ci amala shukku ji ke pet anu bu kon lat ke jen gwasa me inshallah do Dr. Waniga la ramdan la kuere ro de rewi ke South Sudan ci jalat no South Sudan jen wojen ci corrupt wi mon an wala shanga wal baro ka pay diok ron kina dara wi jen dangri dum wan and Dr. Waniga shela da no nene ki kwere rode ne Waniga jela no South Sudan jen wochen jeng jen ka wi wen mondial ajen South Sudan je tien ka corruption mala je tien ka corruption ka je ajen Dr. Waniga ka do ba shela ka je ajen ko ne dialon konin de wo South Sudan la investory tinde we de kan lat wadol kan ka ben rewe ke South Sudan kan jordi alan ko ne la wi lat ke dol kan ka bere we South Sudan ke kuje mo sha South Sudan charge level ke charge las ko jen go je jeng ne jere long wi mon ka wi dial ke wi tin ko ni corrupt salpa ke ma yadit ngeje jen go South Sudan che tiang ka chur chi wane ga jela dino ajeni amangai ke shume no fo ni ramdan la president dine jen ajeni nge South Sudan je tiang ga shur ka kuje mo ne ko de we South Sudan lat a chikan South Sudan jikan de lat ko kan dwal ke ka baje kula kapchong di ne du man chilo den je teza long ke Waniga ko che tok che jelat ko do badanan shin man te South Sudan ke je ko ne du man cha tok cha jelat ka ta danan te ke South Sudan ne ko gwase danan che South Sudan je te re ko re ka roade shi corruption je dit bribery nepotism ni shi ke dit alo larama lenne wadalet alo raman no ko mo ke wan market bu jana les ledo che tok che jela dan an wan Dr. Waniga a che roje mo che je queen win mon cha je kule la tes lo ko che tok che jela ko jen tok en jen bu South Sudan je nang ni amane a jura je dan yele nga jen gwas me ka do bran shalat ke je ramdan la ko roda Dr. Waniga che jela do South Sudan che tiang ka corruption ka jen waje dan tiang corruption je roje mo che je queen pinyano jin me jira me jidit kenyan channel me kenyan gwas me de jugo no jin nyak na san ko ken ko blaren kon banno ka kan online TV kan shamala shukaje jen gwad danan de leran da pekten chuje faru jeno jin be subscribe ko blaren ko ken be kulalin ka chuje faru bono jin be notification be albe jetwan ko bilerten kon banno ka be kan shamala shukaje ka pet ya ta kamala